Tokoirana gwika ase county ya Nyamira omwanjwa omuthegereri nigo ritukuria rero babwatani gose kiombe ekenene giokora ikiama kia UPA banyakora kumirana ime county ya Nyamira azobanya kubara kupwanira amange kubwa mono ogocha moko mugusi nakuba mono korigia enchera yo kubwatani ebyama byonsi bire isinsemo cyagusi nakorosia ekiama kamagusi nakubwatirana likone kiabuna abagusi ngo babale amo na gase katibe ya bali baikirana ase egikare kyo mono murayi kiama omoske mumyaribo ibo igore omo governor we county Nyamira omoske Chako Bagaka oyoromo MCA we ward ya Masige East oyore igo omo likemane we kiamekyo nabo igo omo MCA Nyambega Gisesa oyoromo nyakero we kiamekyo na inde omo MCA we ward ya Ligoma munagutumenya omo likito Paul Cup Okara gago kwana somo sangerekano obogokora umwaka imeye county ya Nyamira we kiamekya kia UPA omugavana we county ya Nyamira muske amuski mumenyaribo nigagendere ko bagakoboli gesego kyomo gusiko bamo eryokoro isi kiama kirabakonye kwenekya konyora libagali okukwanira niryo gelimo gesiasa meyense ya Kenya. Ndio leo tumekaa hapa, tumekuwa na National Executive Committee ambao tukafungua njia, tukakuwa na National Governing Council today. Tumejadiliana maneno ya kupanua party. Hii ni National Party. Lakini vile tuna expand kwa top, tutakuwa tunasurrender vitu vingine kwa maeneo mengine ya Kenya. Coast ipate moja, Western ipate ingine, Vale ndio tukue na nguvu zaidi. Kwa hivyo tuko tayari kuenda mbele na tutatemesha. Kufika mwezi wa June tunapanga kufungua maofisi toto ikwe 26. Ukwanekerekyo moske nyariboni gagendere ko bagoteba mukia babekire kweneke bunango kwana bali hamone byame bibiro siriamo negesaku kyomagusi elioko bano bomo bunenchire yamo erabanyorere libagalya bene ukwaranyo lyogie limo elioko nyolege talikorwa samagendro ya serikali nene akarato jana bomo bwe kura uto kwana ne rugaye at the moment ndote mo ndati sorovu e party ya yera kini atawata ba uchimutu una to suka e kura re ko be kwa sawa otherwise to ahead ukwana bagekerekyo muske nyaribo nigagendere ko bagakwenekya buna batkunyara ko bagusegeta na gutiotereria akorosi wa gekyombekeria kyo bashoria munechi mbebe mense ya Kenya kya IEBC elioko korobo cholia sechi wadi ya nyama ya mune wadi ya nyansiongo asoba choli ubotara bagokoreka sege kabono tukiagendere ko bagekurateria amagenderero. Hii mambo ya kusema ajabuni IEBC kwa sababu iko kotini. Nafikiri hiyo makezi ingine wezi jua vile nachikuja. Hiyo makezi chungusu, isn't it? We need IEBC as soon as yesterday. Kezi inaweza kwa makotini na mnagane na kila mtu hata machaji wanachua iko vitu ya national interest. So tunataka hiyo mambo iangaliwe. Hiyo makezi ishuruhishe because lazima itupiliwe mbali. Because you can't stop. If there was no equity in the selection of the panel, let it be sorted out immediately from above. No mwelio ye umemsiebe wadi eligo momoske Nyambega Gisesa oyubo igo urumunyakero bekiamekiga kya UPA nigonera agendere ko bagagotogyo bomo gusi asaganira bagusi kwaneke gugyanche kyama kya UPA na habo igo nabwatayega yo gukwana asumusangerekano yokorekana ritukurira rimeye county ya Nyamira twanyorana na abagusi bonspi burubate byama bire byama 8 omoske Oyongo okabeiro mobungo South Mugrango omoske Omingo Magara tati kengere na abande tokende kunyo kokwana omoske Misati na kituraje 20 ngabagusi into turakore getangani tonyora abagusi bonspi baberiru bo erimo igona the leadership of abagavana baito mugavana Nyamira mugavana Amos Nyaribo twakwane mpaka no mugavana Okisi County mugavana Simbarati and all our leaders tuteto mugusiara chamo na litore negotiator. It's very unfortunate
that under this government, Mosque William Ruto, Nyamira County has no single cabinet secretary, has no single PS. Kisii region, for the first time in history, we have no single PS. And the way tora ridimwe genteke no gochamo numusangarikano oikiranwa amona barai aokorwa se chinsemo oimense ya Kenya abo anene barababwatani bekiame keiga kya UPA abo baikirana sobomo na kulia eira yo guchukunyara kwa baba gokora emirimo asobomo elio gotinya ekiame keiga kya UPA osio bobochori bo mwaka 2025 eginko report rigetaseni kya obwanjete kya Gatembe kurugigeiga se kaunti ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara.